Daniel, we are boy, and you know, Nancy and Chania ask you bodyguard jumper, and just some cassia, my bodyguard and say, why you butu. I'm going to say, but here's your papa, don't change, dear. She has someone with BSc, a bodyguard in Patemu, a fire papa Steven, Adam Chedia, when before that I ever to a year at Danzidia, Essi, a bodyguard, Yenin Kayen, a kumchacha, Nafi. Ewia baby so o twabi di bo eye Kofi Anoma wonwani no ye koti ono so nanum kasa na question a me pese me bisa onua ba ne se wo evidence be na wo anti utumi kan se mete sa because some wo kan no de anu ode ne anu ohye se bi nipa no wi wote ase yare no yare eni akonhia so de etumi tu obi asetan na brabo mo odofo yes emre message also me like button sama me no share di no na average akoforo ye komra Kofi Anoma, Mwani, Yagana Shonsa, Babio Wubia, Babia Wubia, so ni be ya adwen nipa ba ko pe ampempren metumi edi ne wadanse a je se Kofi Anoma ni case ba yi wa hye da organize se omumbo mpaye na nyame hu ne bobo no onsan yare a ene eye ewura kumchacha ye sofo bi a ono no sa asembeto wa otuno boase oni kan pentem watem ono no de sa de ne de me de ma no wo pa na ye to aso a eye anwanwade ni sencheni a asi e wo bolega no dofo nwanwa yi papa na papa Steven Adam Chedia in fact sebuti ne da eye maame na no yi muslim ni na obedi adanse na to say yes inyoma koso papa Steven Adam Chedia di mu na me pese obunya nwa botre mesere adofo no video ti say mo share manu kwachiri mesere wo hwa bisisi a share video we mo share video we na reach out from na like mami yenti adanse dia e koso na fi onua ba ono so otu bi di mane eye Kofi Anoma ye kwati ono so na no kasa ye komra so padum Chedia emra bodyguard jam emaye crusade kase pa ne say hunti ana pai bodani bia wata ba bodyguard jam stress radie wata ba be stress radie ya padum Chedia ni poster e bo kase pa bodani ko why poster ye o ta ne bo bodani wanya resa ama ne ho to no ama say bodyguard jam abe kra be hwe ama Philadelphia fo be ho bani agi pa ani bodyguard fo nyina be to sa padum Chedia say omra ho no me crusade kase pa na bodyguard fo here crusade bodyguard fo here padum Chedia bodyguard fo here Philadelphia social media and become wasam yanchena najima badu who ya bema wasubu ya ba wasubu besi kwadro ma yimfi ho ama besi kwa no office kwa kamya opetire no ni yembe Kofi Anoma boni atwa ne ho ahia Kofi Anoma di boni Kofi Anoma nsa ye moja Kofi Anoma nsa ye moja Kofi Anoma emoja twa Kofi Anoma ho nsa ahia Kofi Anoma bonko boniface Kofi Anoma ko prince obekọ boniface ndo ko prince obekọ boniface ndo menya sure so ho beto Kofi Anoma ko boniface na wadi boni ye kaso obi atena Ghana edi boni Kofi Anoma wadi boni ankasa emoja atwa ho ahia Kofi Anoma wokofa mamele baye wokofa Junior Lumba baye Junior Lumba ni scan wo hefa Kofi Anoma Junior Lumba scan wo hefa ama Mary sika ya ukojiji udi ama Mary betna social media wojiji ama Mary hu sika Kofi Anoma scan wo hefa tama wuji Junior Lumba hu scan ni yana naji mambadu jira benko no jira nifa ni yana naji mambadu jira benko no jira nifa Kofi Anoma na wo ya dia bo wa be dia be se na naji mambadu o ya nurse o ya doctor Kofi Anoma posi brown o yire miracle Anoma no sa miracle Anoma no where Kofi Anoma yire man no first and last one is over boy na naji mambadu man no first and last warning sa wo be boy na naji mambadu tini e wo katira maso wa ye mimimi na unso no wo una wo be sympathy wa Ghana na Ghana ni be betima ya na naji mambadu bibi
Ghana ni pen ena obetima ye na adwuma badu bibi Ghana fo mo Kofi Adoma case na aba no enye na adoma yin issue o ayale fo Kofi Adoma jibeku sika di ne nyesika ketwa ayale fo Kofi Adoma jibeku sika di no enye sika ketwa enti Kofi Adoma be pacho ye was social media how Kofi Adoma Kofi Mary baye Sabra Meliswa akura abaye otina kurase wotina kurase Kofi Adoma be fa ne betina social media beji ni usika di wonya sika na opama baya ne ma ne koye na Kofi Adoma ye boni ye nyina dia ntiri mo dia be se na adwuma ye na adwuma badu sadia be hunti monfa brem bia mai na adwuma badu o na adwuma badu onye doctor wonye nurse ye be ko bia no Kofi Adoma ba bibia kra nya ne ya Kofi Adoma munso Kofi Adoma wa hu ye be ko ni Kofi Adoma nya le ba bia Kofi Adoma ba bibia nya ne ya Kofi Adoma ba bibia no ya ne ya wo boa Kofi Adoma ditro Kofi Adoma ba bibia no ya ne ya enti so wo TikTok anom na dia sana aba no so peso be die na doman na tema fa hu brabegura ni ye twen wo media nim fa hu brabegura ni ye twen wo media nim bra beje wadwene se hu be die na doman na tem beye ye wadwene se hu be cassette na doman wa wo be hu boot for boot ye de be yo social media Kofi Adoma kofa ama Mary baye wakofa ama Mary baye no wakofa Junior Lumba baye amusika ne wo yefa o wiase ama menche ade se kama wa ma yonko ntwadua enkunu untwa bida fasa adwene tuti sa wo wiase wa ma yonko ntwadua enkunu untwa bida Kofi Adoma ne nigire boni omodie digana fo binu abeya yalefo a be kofa be betena social media ne so no beji be musika nyina be moa be ba fatika no beji be musika nyina be moa be oni ba fasika ne di Kofi Adoma ne nigire boni abedie dia yalefo wo Ghana ha no Kofi Adoma ko twia be sika nyina ma be what you say Kofi Adoma boni odi di nkrofo no enye boni ketwa enye mo dia be se na adoma hene tama Kofi Adoma edi ayalefu hu sika no ni na adoma hene jebe nko na odina nifa Kofi Adoma edi ayalefu hu sika no ye na adoma hene jebe nko na odina nifa wodi o ye Ghana ni wa TikTok wanom wa no odiri se mikosi aposha bu ye ba na ye be ma bedi ye na adoma hene atame nhwade Antinka Kofi Adoma ne yire miracle Adoma be kasa ye na ka ye na abe kasa bi wa hu Usia no raho mani so asan age na obi me bisa se die nti na America ne sei orofo obedi se eye Kofi Adoma ne case ya recently yara etwagu wo kasa fidi so a sebi impirifo manima utie ensema nkofo ka efa eye Kofi Adoma ho na meka se ye no kradia na ne Kofi Adoma mesre ewiase obie nu a wo kirebo ene obie aso ni wo ye 100% perfect na mbom nsema nkofo kafa eye Kofi Adoma ho no eni enyan ye pa na wentina ya na meka se momma Yesu ina ye ban no yensa kremu kakra na nka ye na adwuma badu abekasa muni Kofi Adoma sika wadi no ye na adwuma badu Kofi Adoma sika wadi no ye na adwuma badu ne nyesi kaketwa Kofi Adoma ayalefu sika wadi no nyesi kaketwa Kofi Adoma amanfo sika achie di no nyesi kaketwa enti se mo sebo ne facha mana mon kanche Kofi Adoma se won besne nko ba bibia yale ama melis abra melis wa gokofa ni fire kurase edi abra melis besire sika Kofi Adoma ama melis sika ni wo hefa
Wontimi ntra social media e be kam wasem ye nkyere na agye mabadu wo ye bema wasubu ye ba wasubu besir kwadro ma yimfi ho ama besir kwa no office kwa kan ya opekere no ni yembe Kofi Adoma boni atwa ne ho asia Kofi Adoma di boni Kofi Adoma nsa ye moja Kofi Adoma nsa ye moja Kofi Adoma emoja atwa Kofi Adoma ho nsa asia Kofi Adoma wonko boni fache Kofi Adoma ko prince obekọ boni fache ndo ko prince obekọ boni fache ndo menya sure so ho beto Kofi Adoma ko boni fache na wadi boni ye kaso obi atena Ghana adi boni Kofi Adoma wadi boni ankasa yen sakram honestly speaking se di omo ka fa no ho no se ye no kresusu ampara dia na ne Ghana moma yen sesa Yesu me ametie me 100% perfect na emom no me nkoba ne se wachi wuwi mpo a wote ase na wotie nsem a nkofo kafa abrante no ho a entwaye na se mbaka ya Kofi Adoma mra ene na nsa omo grant ni interview na o kasa no ka asem bi a etomaso ye o sen kebe ya insuframa bi embonfa obi asetena ne na brabom na empa edan ne so na hunu nipa obeo one ne ya adwene wo sa kasa no kan ho ana because abrante won wi na ni guso yare na oyare at the moment wa betina social ni media so asebi wo tu bi di man no wo de meda abontin o ono ne de na abeda abontin na wo super ne sha na kakra me ka se ne kra ene on the sun suban na se nya ne kra so ne nkofo twa bo ne sa de a na ne yese de otobo bo oban no esan so bobo wara orofo aha na mde manu ka se ne a me di besi